ariko koko hari abantu bagowe ndavyemeye. Uratera induru se ufite ijwi ritera induru. Uri karuma ngo uvuga cyane hagasoka tenoro y'abagore. Wazinga ijwi ngo uvuga nk'abandi bagabo ukanganyijwe na Vestina cyangwa Dorocas. Zikinduru yawe isohoka mu kanwa kawe ari romantique. Mudugu wakabaye ndetse buranga mukubita. Ariko urisha uramutaramza. Iyi ntambara nubwo iteruye ari krisariye. Ubundi muri gufeki nsize inyuma tayongera. Toka kure imfashanyo bakumurenge. Kavu nakuntu waneze kakweto ka kumutuku. Gaturuka umutima. Niko naryamira we. Kabiri kangahe wambara na mbogisa naso. Gasusura kamutirigongo. Isira nka urumva ushaka kuba data. Ara ndebera neza iyi nuri. Ngiye kavumba ikintu banzeho nuguhana. Uzavumba ikintu musi. Nyirankara gati beshyura nza alphabet nimwe. Mite nkuranzura mu mwijima. Ngamva mu maso kasoje. Yambaye nka data niko kavusha guhotera umuntu bingana gutya. Mudugu mu mwanya imbwa nyikubiti. Umfasha mu gihugu cyacu kwihanira nago byemewe. Mudugu wakabaye ndetse buranga mukubita. Ariko urisha uramutaramza. Uziki kadiri yakanwa iranduyemo. Mudugu je burana ahita mushoreza. Ubundi makanyaho gato nkwereka. Iyi ntambara nubwo iteruye ari krisariye. Ubundi muri gufeki nsize inyuma tayongera. Ubundi kavu muri gufeki. Ariko mudugu uzinga igutira itazi ukuntu wavunitse ujya gushopinga. Ariko karife ndagutira wondusha imyenda. Utanira se ngoyi. Ndabona ibintu bitoroshye. Umfasha mbasabye gutandukana. Ariko koko agashishikisha inzovu. Urabona kavuna muheto ukuntu kamwujije inzara mu maso. Umugabo asimbuka kaziba. Cyamayi niko kuri kujyana kimanyuma nk'imodoka acitse feri yamu cya kugendekeye ngute. Shamwa nabyorere nguruswe nk'ubitagira amazi. Inkuba yo mu kwa karindwi ibaho. Shamwa nabyorere kakavuna muheto mwene ko kameze nk'akayongwe. Akayongwe. Shamwa nabyorere karananyaguye nk'akagutanyagura igishamba cyashaje. Kandi ubwo bwasinzi ko babuteze babwishe. Hari agasigaye ko kwagira ivaze ariko ibintu kankoreye. Hari agasigaye ko kwagira ivaze, gira ivaze. Kavumbise. Ambo nako kayongwe. Uziko gafite inzara zicaye nk'ubwambe bwa tatara. Zikumoga ka utatuye. Kanshwanyaguje no kwikumbara nago ndi guhumeka. Avese ni mugakazi ibintu. Uzukwemeze nka muntu uribwa n'urutoza akajya kwicisha mu cyuma. Nose mabi ubu nta kintu wamfasha mwana. Ariko njyewe nagufasha. Wamfashe se muvyeyi. Genda ushaka amabyeregeni y'imbogo. Uyasige. Amabyeregeni? Amabyeregeni. Ari mbuzona kira. Ko mbona wuzuye inzara nk'uri ona wotirisha mu butayu byagenze gute. Cyakoze nibwo nabona ko no mudugudu mubi utera induru nagira n'umuntu n'umwe nabara. Ariko koko hari abantu bagowe ndavyemeye. Uratera induru se ufite ijwi ritera induru. Uri karuma ngo uvuga cyane hagasoka tenoro y'abagore. Wazinga ijwi ngo uvuga nk'abandi bagabo ukanganyijwe na Vestina cyangwa Dorocas. Zikinduru yawe isohoka mu kanwa kawe ari romantique. Oche za ndirimbo zigisabisha. Gusenga mu mumfashije. Urashaka tugufasha iki? Imfashanyo yose nayitora kuko urabona ngiye kuba kubwa abaganga. Toka kure imfashanyo bakumurenge. Hello guys, esaba wirirwa wibaza ahantu hakuri ikoresho byagufasha gutunganya content yawe. icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe. Guys, ushaka microphone, video making, tripod guys, turabigufashamo kubibona, reka ngutembereze. Urakaza neza mu icyanzu.com. Ngiyi side ya stand. Then uraza hano uhasange umwanya wa video making. Okay guys, mitembazana hano mu mwanya mu mic micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urakaza neza mu icyanzu.com, ratumiwe.